Sasisin pat kuble ye fi baro bat fi dang ye pe ye ko khubor jong u mau phor habeng ne ya cha prang bat ko khubor hakani ko por tugi ne pe ye ki mat ke ba kongsan jong ko khubor kumne hadin asngi bala yo ban pendep IT ke tulba ya ke yeng bala de penshina sya ka kong jantina solang tang hadin chisngi syakem no ki arngut batenra ya upulit penya ikali na pros danga megalia ya ke project shnapung amrit sarovar na ke scheme MGNREGS Praform ka parti UDP hamaukerwan empat rai hakano ka parti bakin lej penyeso. Seiga Meghalaya yaki argut kisamla banishim menta haka Khelo India hakanong ba Haryana. Kalong ke ei ka ba ai men sem wat hapdeng ka jingdu jingkermen namar ki babon ki jing ba ka wei kalong yeng kala dep bania kendo hakini kisnem ki bela dep baro haka ba ka jingduk kala ban yaki bat kimnon ni ei ban bam bandi khamtam banshna da ka wei pat ka yeng ka bathamai. Henry minta ka singi ka shitri ku jeleu araja ar kalalong ka jingkemen ka bakrau na ka benta ka ni ka long yeng namar hadin ki jing od ni jing pentip lengba ka jingwat ki la jingaram jong ka long keme na ka kanhun ki longnya arshaka ka balatip kum ko Ultimate Legend Bikers Association tulba nadu ki snem ki baladep ha ka ba ki la yo ban penshina da ka yeng ka bathamai pat ha ka ba la yo ban od ya u ribbon ban IT sindon ya ka ban yo ban pandan kam nang ni shakman ka jingdon jong ka yeng shong yeng sa kala banyaram mandana uslap banakal air Shwaban IT kani ka yeng shaka kong jantina so lang ka badon haka shnong Weiloy East Khas Hill District layo ban pelong ye ka jingalang ka belengkot haka ba u Vice President Jong ka tulba South Per Unit uba Josman Lengdo Mashlong ulalong unong punya bat ay ye ki kindin pediang sobha ya ka nega yeng balashna haka shnong Weiloy ka reling ba Jong ka tulba South Per Unit ka tulba Central Body lembar ka jingas nokti lang jongki wei de ki unit high por i belengkot layo ban pendap i kalong ba na kaliang jongi lada pidot kam kerki ya ka bam ngila banyarap henre ya ka yeng te ya mentangim la namar balai ngi hap banya sei da pra mangi ki membar pat kato ka ne ki rishimet ki badon ka mensim isnei ki rap yang ngi sala bat pensna ka wei man kasnem ka wei ka yeng batang ka taru nasngo ba na kaliang jongi kala kya ba du kata henre hakata kapor ngamhon ka mesin ngong biang ni presiden ngong akilek pe ka ilong umno ka ye te hadin ilawan pe ila ai kubor nga ani ki Indonesia yong ladalong ladala te ini persyang dakado kodo kalat kelenti te ja ayu hawe ka sngi ka don hawe ka yeng shanis thanwe loihi kaplo kata ka yeng ya preng kata ka jingplo jong kata ka yeng idon ki member jongi ki wanra ya kane ka jinja hapo ka group tulba jongi tingi layo ban ya kren ngin yo discuss ni ong bala dalong ka bala ngin ya rap kat bala ya kane ki yeng ka ba plu te gila penbek ya kata ngila yawan sene ngila wan aji ya rap ya kane ki yeng ba plu hakata por ka wani ka mensim kalong ba lakum no ro ngidei ban wan yu kejat hakane ki yeng hangi namar ya ka ka ba Aladon haka mensim ke jongi, la kalong kumno ru, ngin wan pek, ngin wan jengo. Bansi tuno ba nakaliang jong betul bahi kamton ngimton kapisa, dena ikin nginyo kita berpensina kat kayeng mo, wala kalong ibariru ne kapisa kabupun, tingin ay siyong pagkat kumno ngin le kayeng ngal idon kame berpensina, tere kajing erai jing lang, bat kajing ay jing erap lang jong central body nilai tray. Badila rai kau kira jimut mat pensena kan kaying jadi kong jantina weloi walang isu pen prepare rai kerman ba kaying kalong kapas kam badi kong jantina weloi akan kong jantina selang ru indayo mat sungsuk sungsan akan kaying ay kuman supan kan mau man kentulam ya para sama para longkemi mat kilong pa jongga imang selang gibrang ka prijong nyutrap kuma ngitip Idon sibun kiru kentai lani konswat kiba syam jenjar syam jengya akile kisi kipor pamenta ngidon kam sibun kum kita kiru ban ongkuno kita kiru serius sepak mensim ombe kiru sepak pesa ngidon kam kita kiru kiba riu sepak mensim ban ai jengya rablam kum kita kilongyeng kenapa kisinong kitau ki lang kasalang kejongi kinlang kabe bat kunjuru karena kajing kerku itu kilong yeng bayok pediang kita kajing erap isen elam na banta jongki kumbani tepe nyetre lang
naga unit di paper abangi pesna kina gilong yengru ni sia sei donation na laki jong ni musap le jong ni bala na sibung ni bala na sospa ni aino si kotokol yeng si spa ni warra si yeng lai spa kata kalong ga jingim ga jongi jongit khot pat jong ga jinglong jong tolbahi baru kuai ngim dan ga fuan ai bingin yo pisa ring su sei bet na musap le jong bani rap lem kita ki long yeng gi bidan kam bat kum jor kino kiba kilong yeng gi ba syam lanat hakan kono ko por dan ban om sipun hari ang kajing selumu kaba ni penpau ya kajing sebur bat kajing kelut mensim kajing ti ba pidon ka jingyo kajing segolam bat kajing pet na kabanta ki duk kisuk ikup siliang isam siliang ni kasing jongpi hakili kisnam maladep arpu samarpau ni arpui nila yakendu ningkong agaba hapdeng ka lockdown ila wan ban lo jingarap nagabanta kipai pa rusong juga sing jongi bat kani kasing ka baar ka ba i hiyo bandon rekat bat pi agaba kajing sungguh ke background kalau ba pilaya rap ya iwe lagi langsung sunang tumi ikong jantina solang kondisi pun ya kena kajing sepun bat kajing kelut mensip kujung pi ni isu ai kita kajing kublai kitbok kedua yang dan ban suku yang pi Henry kitbok kedua ba kani kasing jongpi kanang ki seprang kanangla bandang yarap ye ki babun ki du kisuk ki kup siliang sep siliang ki badan kam ki jing yarap jong ki wepat ai ba kuplay jignat unang idor rekat batpi man iwe nadung kidang kit kam ki ba hakmatam adu baro kit khot video ega net ka bakoi bakhia ikam ki ba kitri kino ki babit babyang pinangla panang yai trilang ka kajing yatindi kajing long kawai kumba pila trilang ye por baro bayarap bayatolam yakiduk kisap yakisam silang kap silang bat ni kum kibahayan basam jang hai ihap kesal jaya nilaya nestam makapara menswang rap yeto ni perkat ba kanji adu kene nilang kibasau dangda ko kibasau pamat ba halaman banirapan man yatolem ini hakna kanjang dia yang ini I hak sajangi dalam ibaduk bajendong wala ni stay ya dok jendong ri ni kerku kedok kana yati kakrak pangkasan to ba kan bit kan kan kia kan irat yang sakmat kadda dengan muslim kedda ba kan bit kan ba kinung tre ba kudul sebelum yati nang kita tahu kena kakak, but ya ini hab kesalahan dengan sebelum, but ini benar bang ya kakak datang kumba kini ke sang kakak lera betul, but kudu ini iba laai jiwa ya ini hab kesalahan ini masih mengajar pun ya kena kakak bekerja betul, but dia cuma sah ini ya tangan jarketin, but lera ban ahli bertuan. Ini aku sejengi. Ultimate Legend Biker Association Jongka Pasumpai Circle Unit Laci Simpat Penpau di semua upakrau di utara nombor 6 tahun ubala ai ini kani kejanmit pengat kajimit kebaitenan manginyo ban IT ya kani kayin jong ikong jantina soalang apa ni nak kalian jongka tulba sasumpai unit harkat kecilnya terilang bat tulba sentral budi liyo ban pensiuna ya kan kiying liyo ban maramot ya kan kiying ban yo ban aino dan ban IT no hagane kajan mit jong kan kasni tena kalian jong ka tulba sasumpai area unit kapnya subha ya parot dekat badan lang bani hagane kajan mit jong kan kasni bangamla ban ong dan bejar keteng iwe bandingkong kebakan pusan di presiden
I Albas Ringdon Nongai, Rodon Kabatni, Nanta Finance Secretary, Nanta Advisor, Penjuru, Orang Bak Senang, Kena Kesenang, Rodon Kabatni, Hakri Kecamit, Kena Kesini, Nanta, Jadi Kot, Nanta Sentra Budi, Bukentup, Iba Risan Lang Nongrum, Nanta Iba Research, Sulai, Bat Kira, Melawarkan Lang Batu, Mantan Sengai, Mantan Internet, Yakni ke program, Hakri Kecamit, Kena Kesini. Ki pulit ki layo aban kemno ya arngut ki beten ra bat kata akti ya upulit penyak kali karkum ka kro na uba bi vex em SPCT laito bakani kala jah ka life federik u jamang hanong thamai ha ka bakini ki arngut ki bala sha kemno ki genthop ya u Johnny Rias marbo u banya ai ka kali pigom bad u Augustin marbo u badi unong bot ki bala tenra bat kata akti ya upulit penyak kali bala tip kerteng kum udbus tar lengkhoi itu bakini ki arngut ki lapan khanyi ki kendon nya kali bad yakini la kem balara bantian Syariki. Ani pa ito, jiklam rani. Ay! Ni jiklam rani kakalite fila palan. Yarab sila ba? Yarab balikum ni. Pejik lehe, pej mutul rasi upulit bapli. Ngate kili yarab siya, ngate la sondro ngali ay pupulit mentah. Pejitay pej. Di yarab siya, balik kini kasi kim yarab tiya. Yarab le, kile kakam day tila. Kashnong umprau kawai na kinong rit ka baha baka maulai sien di blog kala-kalalong ka shnong ka benengkong ban pentre kam ya ka amrit saravar ka bade ka skim shna pung baka sarkar pedeng kala batha ban shna habaro kawai kari India. Kajing temu jong ka sarkar pedeng man phashna dakite ki pung haman laki jaka da kajing yasno oktilang kinong shong shnong lamba ka skim MGNREGS kalong man penkindit ben riu no ki ba kapor ka don kam kirki ba ki pai ba kintim kumno ban penlang ya ko na ka banta ka jing don kam baman lekasngi pat na ka banta ka lawiru ya ka ni ka project ti pong kumjo ru ki jaka saratan riding lapli pai ba da menteri ka tanat CNRD uba hamlet doling rengkat ka jing don lang mission director ka state rural employment society u CV Chakravarti sedhu nang ta u project director di RDA ba di hinyauta badru u block development officer ka maulai ba PT pasa lalor kiwe Shua ka ni la samru ya ke kusnam shiki khna ki bajob ha ke jing yakob dro jing dro kum shibanta ka jing pen ne mariang bot pat sa ka jing IT ya ka work order shaurang ba shnong ko umpro na ka banta ban penya chakmat ya ka te ga project ha ka ni ga sngi ka ladan ru ka jing thung ding bat ka jing le jingo ya ka jaka ban shna ya ka te ka pung Kedon ke dalba ke bakraw bakata kalong bagi launch ya ke program ya ke bala initiative prime minister Jokri India haka arpo trik bernai April arpo kebagian Amrit serba kampi kebamut ba manlak kisnong hakin kentong ke bandon dari bantau ya ke nyok santli ki pungum kini kisngi jong Prime Minister Jokri India bat susu kum ke sarkar jelaru dia sokomene bamanta katayo iyo barangki ya katayo pende marian dari kita ke environmental week hapo ke jalan neglahi bro kowe bro kata juraki itu ya ka world environment hakasan dari mo man kasnyan kena askul kita mawa san tarik brajun juraki gerakang ya katayo ban pende pensa ya kami mariang kasumi. Jika sarkar ini mentah kesimba yang bukan kuda program. Dari ban penhek penyiar baru ban pensudhir. Saya nak sok-sok ini daga bangis nilai temen ni observe baru studio yang tak katayo pendek mariang. Lalu mendin telang-telang haki blok bagi distrik kita pelongi program berher nam tak ketika smi bekerfang ban tayo bekerfang ban pendek marian bagi itu sautu lalu
mantaka kenti mantaka atrik la shimru eka kum kasni badai kum kasni ketika kebaki ong ke water conservation dia. Jadi kasni ban penek tusa ya ke umbam di kejongi. Kalong sisa ketayo bakarpang bat kalong sisa ru kasni ke bakarpang. Habis ngeraki ya ke jengnon kam ban penek tusa iku umbam umdi. Kalong ru ketayo bakarpang. Bagian penek tusa ya ke mai mariang kejongi. Kadang kajinong berkadang ru kasih jai ke bajan ba. Apa yang beriu bat kemarin. Ya dan na kajing so jumur yang beriu bat kemarin. Jadi kadang beriu udah ban semar kemarin bat kemarin ru kasu kumdo ban semar kelayu beriu. Kapertai keladang he keladang ya. Uben beriu keladang buat sa pertai. Ibabun jerat kami. Bakari kecing long jaman pertai rakta ba. Hak beri bar long jaman jog environment ni kami mariang jongi. Tentang ngun menriu terna kecing kuah jingkat dibiang jong simen sisem ban pendu ya kami mariang ban pom kide kisi ru salia. Aku bagi prime minister lawan ciri kampi. Manthawi gipung. Haman lagi district hidup santuli ada kisi jungir kuncu. Kerja ini kita baru kata kali muslap jurba. No, kamtam kamau sadam kesora. Pekuksa kerja ini sora. Kalau yo atai ganam, kerja bujur tam sab ko partai. Henry kandon, diberi kekurlan, kandon, uslap dani dah setiap ini. Ketika sport tua Burma betul asrama. Ketika kantin ke prime minister launch, nasional pada ban ketika beriau ini baru aku bilang songsno. Mereka kan perlu bantikai dan pendek besar yang di kiwa kejongi. Nilai bagi department, nilai sempia, nilai bodi, yang kini ke district jo prime minister, ban pentikana, ban man ke district, tidak bersama yang kini kipung. Man kipung. Mata kasi berasyo kena program pair namta ketika bertemu di kami mariang kejungi. Bagi itu ini tangga sarkar kencule ini kamar koi menta kam lada kam dan jadi terlang kampusis nuru. Tidak dikirpat pikir nak sos baru. Akas stage ni berapa bagi bagi sun ini kengger kam. Kumur bertemu besar. Ialah juga kami mariang kejongi. Naso terat cibur, di balang mantaru, di don, yang ketiga environment sandi, no, di joraki, kumno badan kam, ban hikai, di kibruji, di kengkor kami mariang kejongi. Hapra kian, haskul, haki balang, hamman kumno bijai kendo, di dalam kamar tusko, ika jadi cikodor kami mariang. Larang ini yang menta, tapi yang pelan lupa di menta. Nanti hari sosial ni penca. Kini kena hari sosial, wanda betul dia kembali. Now today kau berhenti insan naik era makhluk sebab pangan ini dari mentah begini. From the 1st of this month to 7th of this month, where today Community and Rural Development Department is the nodal department to organize events across the state with the theme of today's theme is water conservation day. So this shows the importance or the commitment of the government towards conserving our water, towards conserving our natural resources, where Meghalaya is blessed with plenty of rainwater, but we are in the midst of water shortages for our drinking water purposes, household purposes, and if we continue like this, our future generations will face problem in terms of water.
we all understand, we all know that water is a very important component for all our livelihood activities. So we are in a very critical stage where we have to conserve our resources, and if we don't do it today, our future is at stake. So we all have to take it very seriously and with this objective in mind. So today's program is being organized across the state, and this is a state program where our Honorable Minister in charge is also participating, which shows the commitment of the department also towards conserving natural resources. As CNR department is a very key department which has its functions across the state in all these rural areas. So it is the right time for all of us to identify these water bodies which are of very crucial nature in rural areas and put our efforts in conserving these bodies in terms of conserving their catchment areas. So this requires the participation of all stakeholders. We should not think as it is the responsibility of a particular department. It is the responsibility of the entire community, and community in fact should take the lead in mobilizing the efforts of all stakeholders, be it community, be it students, be it other religious institutions, other government organizations, to come together to plan for our future by identifying the critical water bodies on which we are depending, and also put our efforts to strengthen or rejuvenate those water bodies. Kam top ramai snong jong umpro iba dang menin hi iwan pech kini snong iklan krandin ipediang yang ta kacing karwa kacini bat snong hi bro kolero ke pediang ki nong pediang snong ki pech ba ki beri ki job card holders ki principal ki teacher jong umpro secondary school yang kat lang bagi kena school ki bala shimenta hak drawing competition. Kita segi lai puai tarik Mei ngelayo ban kliap na gani kalama UDP hangne ko office amar kane ko office kane ko office bagi ni penon kam ni penlut hinalade hi boro sikata bat ndon kadu kadu gajing yarap na kalian ka parti di mata yani ko office ru ngini ban penon kami kat kum kamon ke jongi hakan ko ko menta ka syong hakamon ke jongi umde suka kamon jong parti di hakane ko poru ikane kalama gin kliap no tangin IT no hau presiden jong ka circle bau niok ban pedon kabut na kalian jong i datang kini konten populasi Ka United Democratic Party Hamokrawat constituency kala prapom hadin bajan baro kinongkit kam nadu jong ka circle ka youth wing bat kum ju ru ka women's wing kilami bat e no ya ka jinglong khot hakani ka party Oba medal sing lengdo rengkat ba kinong bu jong mentagas ngi laipui terik ujemang arja RFR kilayo ya ka ban khliap ya kalama jong ka party bat IT ya ka ni kalama ha president jong ka UDP Hamokrawat circle Katkum ka jingtip laong baka jingmi no jong uba medal sing rengkat bat kinong kersan jong u naga parti UDP kari namar ka jingbom yo tiket na ka parti ha ka ba kinong elam jong ka UDP central body kila pentikna ban ai ke tiket chauba renik tan langdo tongkar MLA ka Hamokrawat ubade naga parti HSPDP bat uban saye kun nakani ka parti ha ka election haw aja ar pulai Habakren sikilat pathai khubor uba medal sing lengdo ulakren shai ba mo u bat kinong kersan jong u kimkwa delele banya trailang bat uba renik ton lengdo ne banne ha ka ni ka parti bat kumba kilai rai na du nengkong henrei menta kinya ibe shakman ban penklan ya ka kenhun badu loong ru bana kaliang jongki kin sa yong perkhat shua namar ya menta kim patnang man rai ha kanu ka parti bakin se le ban long try ne penyeso na ka benta kaniki election ka ban sawan te kabasisha hoat na kalian ko muskatri mentau layo ban pensai ha bai dei ba kajing pensai jung barnik ha bai dei ba met ba hoat kadi gajing sisa na kalian barnik lawan hi bani kendu ban nga layo bani krem nga la katu kan ne kentahi ha kini gi banai gi balada
na kaliang jo barani kula bu hi kejing kerpa denga ban ya trilang bat i ban ya donlang bat i ban ya penklain biang sa sin bat ini ke parti UDP ke bangi ngidon bar kata henrei na kaliang jo ngalong yo barani ngong nganum la ban pediang ni kata nomor ba kamdei kani ka kam tang jong ngamur wei kamdei tang ka kam jong ka yin ka sem jong di kani ka kam jong pai ba tingong na kaliang jong ngong ngamla ban ai ka rai hakmat jong pi kani por nomor ba kani ka kam hi kadi bang haban ya konsol lang bat kini ki rangba ber ki perlok perjol ke buju lang bat ngahi borok si kata ti ha ka bak hadu ngala su ong barnik ngo ai pori nga bangan ya keren bat kini ki perlok ki perjol jonga ada ki ai kanu kanu kajing mujul ne ki menjuru ngong ngi sanai kedu bapi hendrei ya kata ka ong ban ong ba ngi ngala ai kata kajing kular ban ya trilang ber ba renik kum kata de kamdon ti nga suka ban pensai tang kini kumbala akren us keterimutan ba nakaliang jongahi nganum don kandu ngondong ba kata kejing trilang barbarnik hendrei kumbengi la ya rahi nadu nukong hi ngini ya bisa kemat bengi nang ya penklain ya keni ka grup kumno hangno ka parti bengi salik ni sanang ya pek nang desa kemat mal ni sanang ya keren ni sanang penbaik kibun ki parti mentagi bengi sanang kendu ba dia mentangi parlaban ong hangno ngin lek hendrei ba ngindon baik kajik temu ba hakano ka bentangin lay do ngisay perkat lang ngisay song lang ngisay ray lang hakini gisngi ke bansawan kang kini gi kulay subot ni nakalian jonga u general secretary jongka parti rengkat bat ki nokit kam office berar jongka parti jongka mau kuat circle jongka UDP te nadu kaneka singi ngila ino no ya kaneka jinglong nokit kam jungi bat dikot hapok kaneka parti UDP jongka mau kuat circle namar bana kaliang jongka central body hakabang nakaliang jongi kumka kino yalam jongka sarkeling ila trei med ban musim ban penklain ka parti ban nakaliang jo kiru abang iyo ban lek ban yakendu kila ai hi ka borengi bakum nongin nang penklain ka parti henrei kani kejing penklain jongi ka parti nakaliang jong kino kitkam jongka central body kim semla soitnyo AA yang ki nong kitkam jongka parti te deh lor kan ka benta ban nakliang junging ila ino no ya kan ka jinglong no kit kam jong ni khamtam nga ko general secretary jong ka parti nadu kan ka singa ino no ya ka jinglong no kit kam junga bat hage ju ko por nakliang jungi ka circle ng liyo ro ban ya kendu yo salmet ba bolong presiden jong ka parti ha ka santri jong ta up nai me baladep te nakliang jungi ila elek kendu adu sangut ki leader ki bahakmat jong ka parti bat ngila lek ban penpau ya kai city ke ban nakale jungi ka sarkel ngila pha yau kandidat jong ka parti ya ke bangila pha e ba medal sing lengdok ba unlong kortong jong ka parti hanre he bangi penpau ya kane nakale yang ju presiden na ka basai shimla krensu ya kane ka jungi kren jungi ya kane ka kerteng jo i hanre mark mati ula penpau sengi ba nakale yang jong ula don ka jingi skutho jingmut ba nakale yang jo un penila ya iba renitam lo tengkor MLA jong ka mo krowat kondusi te hab hakaba nakale jungi ngi pensai i hakabi de ban ka parti bangi ngimpua ba iba renik inwan yele na ka parti jungi rengi kwa hi ba pep bolong ukotong jungi re nakale yang jo semla patio e chu ndre namar ba nakale yang jo pensai ru sangi ba iba a pep ila ko ngu ya iba renik ba innum yele shu ya ka election MLA ila ko ngu ya iba pep innum yele shu ba in yele tang ya ka election MDC Henry hakato kapor na kaliang jungiru ngilapan pao kamar jong i bakat kum kajing tip jungi iba pep bat iba renik nga ni tip ba kamdon ka jingi dei bat i namar ba ka beneng bat ka kendeu ngilaong ba landol noru kinmla ban yatuk Henry na kaliang jong i ilong m ba na kaliang jong iba renik ila pensai hakmat ya jong presiden barang ba iba pep ila ko mo ye i de helor kata ka benta na kaliang jungi ngimsim la ong su alor kata ka benta bat ni na kaliang jungi ngilawan ban ya kenduru ya iba medal sing klem jing randin kumba ula kren nadu kasin ke banikong ba un yai be chakmat ban yele election lada umyo ya katikeru de helor kanika benta ban na kaliang jong ni kum kino kitkam jong ka circle ru ni sutu ba ka jing kren jong iba renik kalapen baklai sibun yang ikum kino kesan jong ka parti dai lo kene nyim sko tenat oi ha ka jinsha na kaliang jonga lele ngade wei na ki khot ki ba larim tam jong ka parti UDP hang ne na du ka por jong iba let bibi nong sik hanrei ha ka ni ka clip mar ka menta bomanse ni haban mi no na ka parti
namar bangi ha ban lekbut ban but iba medal sing mar dei mangi hi bak lekhot iba medal sing ba unwan sya ka parti jongi bat nagaliang ju presiden ngan phai biang hai ha kapor bangi lej bani kendu nengkong ulong ba praposan persen kadai ke jongi ka circle henry khasan persen kadai jong ka sentra henry menta pade ya ke ban nagaliang jongi ka circle ngile nagaliang jo i im syam la patiaw i yang i ka circle dei helor kane ka benta ka jing long nong kit kam jungi kelong no kersan jungi hapo jong kene kapati kam dan jingmut namar nakalian jong ki jem sem la patiaw yangi te namar kata kene kapo ngam don sibun ya bangan keren ban penpau andre kino kit kam ki bahakmat ngan yetu yapi bakila yo ya ban resign lang bat ni ka circle bat bangin lek buat baik ya iba medal sing lah kanok ka parti lane wala da uyele independen ro nakaliang jungi ngenju kerantin ni haban bud i namar ba nakaliang ju i ila nila ya trelang nakapor se kapor bat ka parti UDP ru hangne ngan yetu yapi dei ma i balapan klan bat kalap pain hadukat ne andre nakaliang jong ki bor bahalor kim shemla patiaw ya kajing kitkia jong i nakamta ka parti jungi dei helor kane ka benta ban nakaliang jungi nginem la ban kelet i nginem la ban lendet i ya kai ga ban nakaliang jungi ka circle rungi ong i im ju kentai tang jisin ro dei helor kane ka benta ban nakaliang jungi ni boman se ngi hap kloi met ban min sim ni haban ya trelang bat i la ka no ka benta ka ba i ini ala ti tang lagi ka ba kandiat ka brai sibon kan kisni por ba siang jungi ka dia siang ka ba yim la long mangi dalong di bawah kebiang dan lewat lagi buat pun kasihan niju persang ban nyele ban warnat nang ni tai nang ni yo banera belum malah kumgada ya lagi jongki dong jingi ki jongi ko so semta hagi competition ko kum kada ai ni idak ibadet nang liang association ataupun crowd nang ta ka bankit bok ke kat banang mi kisngi ki por ki babun ki samla kilas nang ban mi bat pen pau perthai lagi jong ki sap ki phong bakidon la ha kano ke benta ka ba ublei ulabu ha ka jing im jong ki brio bat kani ka pau menta ha wei samla jong ka thain mau kruan ha ka bawla sha jet ban li yeshim menta ha ka khelo india ka badi ka jingya kop jingi ha ka nong ba haryana la ban kedau baka jela megalia kala yo ban se ya arngun ki ban sami khman ya ka jela ban le ya shimenta ha ka ni ka khelo india ka ban salong shen ha ka nong ba haryana bat kita ki long usamra khrau ko par lengdo obade na ka south west khasil district bat ka samla meri john shongwan na shela east khasil hills district ka jing yo ban mi khmat jongki kala long ka jing ai men sem na ka benta ki para samla ki badon ka men sem ban kinte wela di ha ka kamile kai bat lengba jongki kan salong ru ka nuksa ka babha badai da ka jing tre shitom jongki bakin sapoi hadu ka ne ka benta kumta lengba jongki ni ki arngut ki samla kan sekasiu thia ya ki wei de bala ki don ka sam hakano kanu ka benta kimdei ban pen le no ai henry ki de ban pendon gam hok yaki khnang ban long ka jing men toy na ka benta ka lawei ne hakis ngi ki ban sawan haga jingalang ga balangkot balapan long mentaka singi arteri ujilio araja r4r layo ye ga jingkran balangkot na uba stalin h ding do ubari u president jong south west khasil district swimming association haga bawlapan paw ye ga jing ai khublei ka bakarpang na ga mentau samla krau ku parleng do balalong weina samla bersha jin bande ye shimenta haga khelo india haga nong ba haryana haga jing yakop jingi bat kane ka long shisha ga jing sarong na ga benta ka dong ka thain ka district bat ka jelahi baro ka we bakalayo ban sei ye ki samla ki ba pendon kam hok ya ka sam ka bakidon belum kong nga baik baro kini ki samla berkamsan ki samla ki bereki munisip mentah ya ka swimming iba naka sumka district yang kabut kasih district swimming ni orang pai ki membuat competition ki berkulai por kamen suah jadi por meminta setiap kali kalau siap terpang kabar angin yo kabar na ai kublai we niki swimmer sejoni pun crowd ndo uba masa jet niki state ni ban represent ni ke state ni ke kilo india ke panlong haka uba harena di sisa kum ngafring sejoni dokumen bat ni sio dak jadi kemen hadu kata ba kum mengajukan lagi por bam siapa ngai wa do di bare iba ngim semua koi perkat dari presitom mengerti praktis bahaya lagi kita sitom bat pa ya koi seduk kat kan itu faham ke bang
ngilak man ong magla de pa kinon job ni ko state jongi man sa jet hang ni ka Hero India ka man solom sian di ngayu ong borbori kini ki swimmers jongi kini ki nak ki jongi pa kita sitom ke jong pi ke jong discipline ke jong pi ke jong tibru jong pi ke don ka akor jong pi ke jong ya tibru pi kalau ngobor kalat ini ke jong job mari tangi tagi ba sumar bahai lo de sumar gamet don de jing kit kiai gi mun ta boro kita boro di pois ke thang de hat ke u por ni sno fumen ba an sadan ka trial la sauterik ne ta kini wi pat ki swinos ki jongi di ba kan kop di junior sub junior ha ba kin challenge ke trial ba lada don ba ki shajet ki challenge pan yisim da tournament ke ban solong sian ha orisa ha kini ki sni banai ba tawa ikani kolong kabu ini banget ada kerpat lo ini ki swimmers ki udah lagu ni pak kita buat kita atau si jom atau ikermen pada itu si jom di les kat tu kan yang mungkin saya ya kalau saja tu ada endai baru kat tu kan yang mungkin ikermen kita saya saja saya kan itu tournament balong corista di hari ini kepulauan Tafot kalau kat nang ni press pergi dia ban ikwa aku ban aku play dia udah samla pun crown dot orang kalau si jom sih nilai warung mi nak kalau mi ke bentuk kepada kabam dei ke duk kabam malu malak ni ke junduk kepada kham ngalak orang ke cilong biyen di kham duk nama apa kan yang mau bet pembian ke kamai ke jik yang mau sat mau kranyu kepai ti bola su citom nak kham slam sayo ya kepada kublai yo kum presiden yo sian nasno ngada dokumen ngadap tadi dokumen mesin ni ibu kena ke ni pois cakap thong nak kapot kan di sisa kawan rai ke borom om tangi ki om tangi ngapung presiden bagi kinukit kamera Johnson Henry dia ke senong tahu ke dong tan kari peja Henry dia ke kapot unta di penlongi ni je kenduk lang ni ke sem ni ban ai kublai yang ni usamna uban selection hari Hero India harena kita ngi dikti kundat akur kubdo yang crowd pun crowd pagi gini barok iban sari trial lo kunjut ai ko blek fu le ba trai ba pencita mele ba ngin pada testa mo jang pi ni so pois tang di dia ko blek ba agani ka por ko nta adap da jing so komen ba kum ki para ne jing lang ni don ba ne ko tu nta ai ngut yo blek odon lam don ka isni por paro ba ai ko blek ya pi paro ki ba don lang ni por tu nta ya ke jing ai min sim ke jong pi na ko por se ko pat ya ke jing tin nanti ke jong pi na ko por se ko pat adu kene ka por ko nta ba man sa yo ban yali ban sim banta aka kilo India nak nta swimming adap da ke jing so komen pa nala nak ai sinong katau baru kilo don kita kaman sim ban kit bok kit yang ban bu ching duai wala ngilong pang kibreu Ti kumtu gila poisya ka bukut jang ka thup khubor sa chisin pat kuble shibon ya fi baro tad haduk bengile syambiang kuble shibon